Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini. Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Walau sampai kabut asap ke sini, tapi pekerjaan tetap lancar semua dan tetap semangat. Buat saudara-saudara kami di Riau, di Kalimantan, semangat dan semoga apinya cepat padam dan cepat turun hujan. Cukup sekian dulu ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, comment, and share. Nanti kita saling silaturahmi, insyaallah. Assalamualaikum.